sia as a government under leadership ya Her Excellency na under her directive Moika na Andomaito nicho priority na nicho kitumi tuyobisine Andomaito matatu kuniakula matatu tabiondo menda na tutamadhukumite no we awamana chakeli matuko 13 is on that to komaneva wadhandatu matuko 13 wadhandatu tukomane Kenyatta Stadium masako yonde yimbwa yitheabu mana bibi wa mudhocha kalibu mana bibi yenda kwa minister babu kalibu nikaenda to sisi at least mabingwa maitu maka na asante sana nitwa atanda muno kwithiwa na ku studio waziri na congratulations kwa we are ola mwende na hoteli mukwatianite na governor maundu azu mondo edugisi no one to siendo nini kana siendo nomo lakini okathi kwinge with ya itekuo na nibinda onaito ta ene the way they to ambe ku appreciate musi a votes la sikweka wane our leaders na kingi ndia sembo ndiongela mangaba na langi tia we asenwo moswese weke tata lilo kelanga bana wabina wikie tikaiwo mayuthi makitui mama saku mama kuweli wewe anondo musio kiana chicho cha tetheka asante sana waziri na tukwendea vindesio na uthukumi musio kwa ndo mama sako asante na ni wateliwe yu ndo kwenda ndatika izu maundawe na bone mainge maundawe mainge nicho lika na nini na the bone na no to kwenda vile engagement ya mwithikisa lakini ndo ayebi ndaite kuelewa ndo wa diary ya kundo ile but tukisa ku manda ingi